To je takozvana zimska akademija gdje mi otvaramo vrata univerziteta svim maturantima koji žele da studiraju. Bilo kod nas, bilo na nekom drugom univerzitetu. U suštini mi im pokušavamo podastrijeti sve detalje u vezi studiranja i program svakog fakulteta detaljno objasniti koji se kursevi slušaju na svim godinama studija i šta u suštini taj budući diplomirani može očekivati od svog posla. Mi to izvodimo, tu nastavu na engleskom jeziku, smatrajući da su studenti zainteresovani prvenstveno da kod nas studiraju, ali u suštini dajemo jedan globalni presjek svih fakulteta, to je medicine, kompjuterske nauke, informacioni sistemi, ekonomija, političke nauke, strani jezici, da vidimo da li studenti ono što žele da studiraju, da li je to baš to kad i mi detaljno obrazložimo svaki program. I to je jedan ovako, kako da kažem, intenzivan kurs. Tu imaju predavanja svaki dan, 7 dana i pokušavamo da pomognemo srednjoškolcima, jer obično sad je vrijeme gdje se u svakoj familiji raspravlja šta bi njihova kćerka ili sinu odabrali za studije, kako stoji stanje sa finansiranjem. Dakle, pokušavamo na vrijeme da pomognemo, jer već u maju tu su mature, tu je halijina za matursko veče, tu su ekskurzije i nema se puno vremena o tome. Tako da je to naš cilj ove akademije koja daje jedan presjek. Naravno, mi tu govorimo i o svim nivoima studija i kod nas u zemlji i u inostranstvu i šta ko može očekivati od svoje struke u budućnosti. Koliko srednjoškolaca učestvuje u ovoj akademiji? Koji su to bili uvjeti da uopšte oni upišu u ovu akademiju? Pa oni u stvari treba da popune tamo formular da su redovni đaci srednje škole, to su uglavnom maturanti i mi uglavnom prihvatamo te aplikacije. Imamo negdje oko, teško je reći, blizu oko 200 studenta, budućih studenta koji su se prijavili. Najviše je tu medicina i kompjuterske nauke, zatim dolaze druge struke. Evo, šta će srednjoškolci dobiti nakon što završe u akademiju? Pa dobro, oni će dobiti taj set predavanja, ući će u tu materiju, savladat će, dobit će jedan i sertifikat da su bili učesnici te akademije, dakle onako slično kako se to u svijetu radi. Evo, kada govorimo o SSST-u, po čemu je to ovaj univerzitet specifičan i evo zbog čega bi ga svi srednjoškolci trebali upisati? Mi smo poznati po tome što svi koji diplomiraju ovdje zaposle se, nađu posao. S razloga što oni u toku studija savladaju 2 strana jezika. Nastava je na engleskom, a njemački se paralelno uči. Dakle, govore 2 strana jezika. Imaju 2 specijalnosti, dakle, upišu jedan fakultet i na 3. godini se upisuju još jedan fakultet. Dakle, dobiju 2 specijalnosti, na primjer, kompjuterske nauke, mogu paralelno upisati na 3. godini i ekonomiju. Dakle, ta diploma daje 2 specijalnosti. I naravno 3. dobiju i britansku diplomu, pošto smo mi akreditovani u Velikoj Britaniji, dobiju našu diplomu i dobiju britansku diplomu sa univerziteta u Buckinghamu. Mi u stvari jako dobro pripremamo te studente za posao. Kod nas studenti 3. i 4. godine već rade honorarno u nekim kompanijama i tako na kraju dobiju vrlo brzo posao. I mi idemo na mali broj studenta, jer kod nas je otprilike jedan profesor je negdje 4 studenta, tako da mi jako puno vremena posvetimo svakom studentu. Po tome smo i poznati. Evo, reci nam, koje to ste studijske programe ovaj univerzitet nudi? Mi imamo više studijskih programe, medicinu, kompjuterske nauke, informacione sisteme, ekonomiju, političke nauke, međunarodne odnose, strane jezike, engleski, njemački, imamo filmsku akademiju i naravno određene specijalnosti iz domena inženjerstva, elektrotehnike i mašinstva. Evo, za koji su zapravo studijski program studenti najzainteresovaniji? Dakle, šta je to praksa pokazala? Pa vidite, tu su kompjuterske nauke i medicina najviše dobiju, jer kod nas je medicina malo specifična, ona je, studenti strašno puno su posvećeni praksi od 1. godine. To je jedna stvar.
a kompjuterske nauke i oni dobiju također još diplomu koja im daje mogućnost da rade i u zapadnim zemljama, mada mi želimo da ostanu u Bosni. Što se tiče kompjuterskih nauka, tržište i naše zemlje Evrope nezasićeno, ali dobrim stručnjacima. Kad govorim, znate, o svakom fakultetu, ako ste vi jako dobri, posla ima. Znate, nije dovoljno samo završiti fakultet, treba nuditi, pogotovo sad privatne firme traže ljude koji govore jezike, koji imaju iskustva u već nekom radu. Mi već svake godine šaljemo studente na neke prakse, na taj internship, a već u 3. i 4. godini to je intenzivno. Tako da mi to sve postižemo što držimo broj studenta relativno mali, mi obezbedimo im ovde uslove koje vi možete proveriti danas prolazeći kroz naše laboratorije i ostale prostore. Ja sam Selma Smajić, treći razred u drugoj gimnaziji Sarajevo. Idem na IB World School, to je internacionalni program koji se nudi u našoj školi. Zbog čega si ti odlučila upisati ovu Zimsku akademiju? Zimsku akademiju sam odlučila kao neku van nastavnu aktivnost da upišem, a isto tako da vidim kako se stvari odvijaju na ovom univerzitetu i šta oni nude na ovom programu koji sam ja uzela, to je Computer Science. Evo, možeš nam reći kako si se do sada svidjela ova predavanja? Pa jako interesantno i lako je pratiti. Profesorica pokušava da objasni nama, da nam približi što više univerzitet i njihov program i isto ima dosta mojih drugova iz druge gimnazije, tako da jako mi se svidjelo. Evo, koji su tvoji planovi nakon što završiš drugu gimnaziju? Pa planiram da studiram fiziku ili IT, tako ili možda ekonomiju, pa sada sam odlučila da probam malo ranije sa ovim Venture Academy, da na iduće godine odem na ekonomiju, da vidim koja je razlika između toga i kako to sve izgleda. Da li je SSST tvoj izbor? Pa nisam još sigurna, ali u Bosni i Hercegovini sam sigurno jedan od boljih fakulteta, tako zašto da ne? Ja sam Isvan Esimi, dolazim iz Travnika, idem u opću gimnaziju Travnik, 4. sam razred. Evo, zašto si ti upisao ovu Zimsku akademiju? Pa dobio sam ponudu jednu da studiram ovdje i naravno da vidim kako to izgleda, kako ide sve, jer imam stvarno znanje sa ovu Computer Science i želim da upišem. Naravno, mi se veoma sviđa. Evo, danas je održano i prvo predavanje, možeš nam reći kako ti se dopalo? Pa, veoma se dobro dopalo iz razloga što je profesorica veoma dobra, znači veoma odlično objašnjava stvari, predavanja su odlična, nadam se da će biti još bolja predavanja u toku ove sedmice. Evo, koji su tvoji zapravo planovi nakon što završiš srednju školu? Pa, moji planovi su trenutno da upišem informacije i tehnologije ili computer science, zavisi i sve, ali najprije će informacije i tehnologije biti, jer to je budućnost danas. Da li je SSST tvoj izbor? Pa, najprije će biti SSST. Evo, za sami kraj našeg razgovora ću vas zamoliti da nam kažete koje su to aktivnosti obilježile u proteklu 2016. godinu i kakvi su planovi za 2017. Pa vidite, mi smo dobili $10 miliona u protekloj godini za Institut za medicinske nauke. Naši studenti su postigli fantastične rezultate, neki su primljeni na Oxford, Cambridge, koji žele da nastave postdiplomske studije. Profesori rade projekte. Mislim, to su naši ključni, kako da kažem, uspjesi. Naravno, i svi drugi rade određena istraživanja, studenti odlaze na otvarajuća takmičenja. Život teče.